ohatrany hoe misy fotoana manokana mety hoe misy vahiny ohatran'izany fa raha mba hitanao zany hoe mba tokony mipetraka aloha mba mipetraha aloha probleminao zany tsy anao mipetraka aloha raha tsy loatra pozinao ataonao se hitan'olo aloha nefa tompoko ny toerana aloha dia mila tsapanao fa natao ho anao. Amen. Ary na ny soratra masina ray miteny an'izany olohany ozy ianao fa tsy ho ramo. Amen. Mba izaragna tsikelikely zany fiainana an-tegna io, ivatagna an-tegna io mba hiroso aloha. Raha vao tsy zatran'izany anao dia te hipetraka farafara fa dia lasa sanatry ny vava zany kofa misy raha dia anao fa le fasesegna alefa koa raha roa anao tsy mahasahy mipetraka olo ko mipetraka aloha tsara sahany olo asay fa le afarafarany fa mba ndany dia alevina reky tegna ambadika koa andrahona redy raha fa le aloha akeo dia men'olo agnarana fa hoe place ny table farany aloha matetika lazain'olo fa table nara mba magnano raha karaha-zegny mba aboaboaka fiainana an-tegna fa tsy raha doko amin'izy mahazatra andavanandro fo mba hovagna hely zany no antony andehanantsika mivavaka ty io manovo fahalalana mba hitombo ny herin'Andriamanitra agnatintsika atsapatsika indrindra fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa mahaiza fotsy anao mba maka lesona zany hoe karakory moa zany mametraka relation important zany azo atao izy io amin'Andriamanitra. Betsaka amin'izao ny olo tsy mahay mikolokolo relation dia lasa échoué foana izy tsy hainy ohatra zay mba manana kamarady manana ny maizy azy tsy hainy aby na mifandray amin'ny olo io indrindra zao tsika manana kamarady an'Andriamanitra tsika ho ny tena sakaizany. Amen. Dipetraka fanontaniana moa ve mba hainao mifandray amin'Andriamanitra ka reto misy dingana vitsivitsy zay maventy be tsara fantanao voalohany indrindra fantaro hoe iza ianao zovo malokana tsy anana fifandraisana tsara ianao raha tsy mahafantatra ny tegnanao io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe image de soi fafantaranao mombanao bajerevo maloha zany ianao io maolo karakory satria raha anao mihitsy tsy resy lahatra amin'ny tegnanao tsisy olo resy lahatra aminao akeo anao zany mila resy lahatra amin'ny tegnanao ndraindray antsika ho za tamin'ny alina ho an'le namono fivoriam-bavaka teto raha vao avy ambany volo dia verinao fa olo tsinitsinina anao raha vao hoe tsy mipetraka amin'ny ville dia verinao fa karazan'olo ambanimbany karazana anao ao amin'Andriamanitra ao misy destiné isan-karazany ary matonao velonegna tonga soamantsara ambony tany eto anagnan'Andriamanitra destiné anao zany mbola andeha lavitra mety tsy fantanao zany niany fa mbola fantanao zany amaray mety hiteny ndraiky anao agnatetretra za aketo io paster ya anao mizaha anahy mbola andeha lavitra tahiny tompo atsika raha mbola tsy hitanao zany zay zavatra zay na ny olo andeha tongonao aby tsy fantanao ary na ny olo mahitanao misalasala izovy ndraiky viavy to marao tsy hafahafa vao to marao tsy izao vao mila manana fandraisan-dahatra amin'ny tegnanao maloha mba avy nivolaninao ve zany hoe za tika olo manana ny maizy anahy mba avy nivoaka vavanao zany sady jalinao efa raha hitanao lala rozy efa niala famita za ndraiky raha hitany nialan-dalahy izy anagnan'olo trosa zany fogna raha hitany izy le marary izy le mamolava izy le tsy miasa zany fogna hitatsika fa ndana mba jerevo kely ny qualiténao mba fantaro zany zay na mba ataoko hoe mijaly agnaty tokantrano mety misy amintsika mety mijaly am-panambadiana fa mba ajanona kely ambadika ry jalinao igny
fandana mba fantaro kely momba anao hoe misy qualité tsara agnatinao koa. Amen na? Tsy ho fantanao nefa qualiténao io koa raha tsy miaraka amina tanjona. Ino tanjonanao? Eo manomboka fantaranao anao boka. Tanjona raha andeha hanomo, raha andeha ataonao, andeha haninona anao, hoaizanao, tanjona. Misy tanjona koa zany akao rehefa hifandray mila manana tanjona. Olo koa fa tsy mitovy tanjona aminao fa tsy de tsara edy pitanao aminazy. Sahirana anao, rera-poagna anao. Mila olo mitovy tanjona no miara-dalana. Donc zany raha te hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, ndana fantaro ny tanjon'Andriamanitra. Fantaro ny tanjona, ino tegna tanjon'Andriamanitra? Ino raha tegna mahameky an'io Zagnahary io? Ino raha tegna mahafinaritra an'io Andriamanitra io? Mba katsao hoe zany. Ino raha tegna ilainy? Ino ny zavatra mety atao devant anazy? Ino raha mety koragnina rehefa eo izy? Sy ny sisa sy ny sisa. Zany ravagna ny fototra nanana fifandraisana mazava sy matotra. Image de soi. Direo fa na Jesosy ary nery avagna rehefa nampianatra hoe tiava ozy ny namanao, de naveriny hoe tahaky ny tenanao. Donc zany anao mila mbo mahay mitia ny tegnanao io koa. Tsy fahotana izy koa mbo miasa lao mivatananao no. Tempolin'Andriamanitra io, sory loko mena. Mora mbo menamena tempoly. Ia, amboarigny tare, tsy fahotana zay. Mbo ataovagna kavy, na mba tsy mahavita volamena fa atao le magnamboara volamena ry. Ia, mbo misy style ante. Mbo tsy mitovy amin'olo, mbo fitaka mpagnendaka amin'io. Lea. Maikeky izy magali bia izy baki. Ozy faltrianga mifagny ataovy tsara nazo le tega izy izy. Misy raha karaha zay zegny amin'ny fiainana, mba karakaregny vatagny. Olo koa tsy makarakara vatagna tsy tian'olo ifandraisana. Tsy tian'olo ifandraisana. Za zao vao nandregny takeny koragna tamin'olo tandakorona anao zegny rongy ao za mahimbo e. Asa raha mbo regninao za zegny fa mantsina rao zareo. Tegna toko zegny mitsy olombelogno rao za mbo mahimbo. Mbo fa olo tsy mahafaka mihetsiky fa tokony mahimbo. Or nefa andakoronay koa feno rano isaka koa. Sy robinet. Di tsy mbo vitanao mbo ikobagna hely. Atao magnano karaha ty. Fa anao mihitsy le kamo, anao mihitsy le voretra, anao mihitsy le tsity anao ninino. Izy ka olombelogno tsy tokony izy fofogna fa hafa. Izy koa ndraiky maty. Tsy maintsy mantsiny e. Namba iezaka agnataovagna formole. Maheno ve anao e? Anao izany koa fa misy raha hafa edy amin'ny vatagna anao fa tsy intéressé dolo aminao. Ary mikonty zany e amin'ny fifandraisana. Mikonty betsaka zany. Ohatra anao zany zao raha andeha hivavaka, hifandray amin'Andriamanitra re anao zay. Tsy anao dignerigna be igny anao mivavaka. Tsy anaovana mafatokotany. Fa mba anao madio tsara, anao calme tsara, anao parfumé tsara, anao frais tsara. Dia zay anao vao mikorana amin'Andriamanitra na anao raha lezy amin'ny tainy tompo anao. Faharoa, resantsika kely makasika ny fiarahamonina sy ny maha olombelogno, mifidiana olo mifagnaraka aminao. Zay. Mety ataon'olo miavogna anao ndraikindraiky. Fandana misafidy olo mifagnaraka aminao. Même longueur d'onde. Zany tompoko ny toetrana voromahery, toetrana aigla. Io aigla io tsy miarakaraka amina vorogna hafa zany. Hoe hiaraka amina goaika va? Na hoe hiaraka amina tsiriry. Alona izy mandeha seul. Toy zay hiaraka amin'ny raha tsy mifagnaraka aminazy. Mety andeha ataon'olo miavogna anao ndraikindraiky. Fa rehefa zavatra hitanao tsy mifagnaraka aminao, azy idirana. Tainy tompo atsika jiaby. Jereo zany raha mitovy fomba fijery nareo. Indrindra ho anna mpivady le hiditra agnaty tokantrano mila ilesongy ity e. Atsika moa ndraindray mijery paosy ndraiky. Manakory paosy ny olo to. Ao ny sasany mijery fanagnana. Koa fa vazaha aminanjy fa manambola misy amizire mbo sahira. So de anao sendraky. Aminanjy koa fa bebe kibo de fa mety eo. Misy olo bikibo tsisy vola. Viky foagna raha agnaty kibony akao.
Fomba jerevy zany hoe iza no regninao mifanaraka aminao. Même na toerana ivavahana ara mila tsapanao hoe mifanaraka aminahy toerana ivavahako ty. Fa tsy ndesinao amin'ny toerana tsy mifanaraka amin'ny fanahinao ifanahinao. Na toerana ividianan-draha. Ohatranao zao ndeha hividy raha agnano bazary, andana mividy zavatra amin'ny toerana jerenao fa mifanaraka aminao. Tainy tompony ianao. Jerevo zany zay zavatra zay. Mitovy finoana. Jerevana kosa indrindra ho an'ny mpivady. Ny mpivady tokony mitovy finoana, mitovy raha agnaty loha, mitovy raha inona, mitovy raha ikegny famary, mitovy tanjo. Mety possible koa nareo mitovy fahazara. Le raha mahazatra anao, mahazatra anazy koa. Zay midika fa natao hiara-dalana ianareo. Amen. Ka aza mifidy fotsiny amin'ny endrika ivelany fa am'izay olona afaka manampy anao mba hitombo. Zay ny olo tokony hiara-dalana, manampy anao mba hitombo. Fa izy koa anao miaraka amin'olo tsy manampy anao mba hitombo, mijanona ke foana, misy takana zany le fiaina. Na vady zany a, tsy amoroko foana ilany zany, fa mba manampy antegna amina hevitry, magnatoro raha tokony atao. Hoe ndana anao mba magnano raha karahan'izao. Ny mpivady izy koa tsy mba mifagnatorotoro raha karahan'izany, dika zay fa tsy mandeha le fiaina agnaty tokantrano. Na anao madame, na anao ramose, manana andraikitry koragna amin'ny vadinao hoe andao tsika mba hagnano raha karahan'izao. Anao io antegna mba mipozipoziana, mba alao asombotronao io, mba maaiza raha atoro ananjy, mifagnampy mba hitombo. Satria tsy raha jiaby ne antegna letra fitantraon'ny ray aman-dreny tagny, fa ny mpinamana, ny mpivady, ny mpiara-miasa, ny olona natao hiara-dalana dia natao hifanampy mba hitombo. Teboka fahatelo, mila miresaka amin'ny kalalahana sy amin'ny fahamarina. Mila mahatsiaro libre zany anao koa mikoragna amina nama. Indrindrandrindra fa raha vao mikoragna amin'Andriamanitra, mila mahatsiaro libre. Fa misy zao amintsika ikoragna amin'Andriamanitra zany veritsika hoe misy sabatra amin'ny Andriamanitra koa. Dia rantsagny amin'ny sabatra io daholo zay olo mitrotro aminazy. Misy mieritreritra zany Andriamanitra zany masiaka tsy azo ikoragna. Misy olo mieritreritra zany Andriamanitra zany raha mikapoka foana tabany zany. Tsy zany a, fa rehefa mba miresaka amin'Andriamanitra anao mila mianatra miresaka amin'ny kalalahana. Tsiaro libre. Ary normalement tokony na aminiza na aminiza, tsy tokony ho vexé zany ianao mikoragna. Libre tsara, iaho antegna mitandregnanao za. Ie, dia manakory, mila manana comportement karahan'izany ianao, zay ianao vao lasa olo maventy, viavy be, lalahy be, mavita miresaka an-kalalahana sy amin'ny fahamarina. Tsiaro libre. Karakory moa le miresaka amin'ny kalalahana. Ny olo anankiray raha vao lazaina hoe libre, dia voalohany indrindra, izy tsy mba voaelingelin-javatra ary tsy manelingelin-javatra. Zay ediny olo libre, une personne libre. Tsy voaelingelina zavatra ary tsy mpanelingeli-javatra. Fa raha anao zany namiagna micro dia za aloha zany nambato didiagna ambozogna anahy, izy ka olo mandoko randragny tsy mety aminahy. Tsy libre anao zay. Izy tsy libre anao, namba mivolagna anao hoe ino problème amin'ny raha tatovin'olo. Za zao namba agnatao postisy misy firy anao tsy aho, atao postisy anao. Tsara lohako dia mavesitra bizy. Dia ino zany resako loha amin'izay. Azonareo? Fa matoa zany za miasa loha aminao a, za mihitsy ny voafato, za mihitsy ny tsy libre. Azonareo? Dia raha miresaka, mianara miresaka amin'ny kalalahana. Tsy magnelingelina an'izaniza le zavatra teneninao, ary tsy mahatsiaro voaelingelin'izaniza anao teo. Tova amen zany. Fa atsika revana agnisan'ny aretigny mahazo malagasy zany. Ohatran'izao misy olo ohatra tsy tian'ny pasteur toky, tsy mifakazo aminanzy. Dia raha vao tantaren'ny pasteur aminahy, za aloha tsy azoazoko le olo akato, dia za koa ny tonga dia tsy mahazoazo an'io olo igny koa. Ary tezeran'ny pasteur toky za raha vao mahazoazo an'igny. Anao tokony tsy mahazoazo an'igny koa anao. Za ne tsy mahazoazo an'igny, tsy raha zaza hely izy to. Mbola tagny amin'ny maternelle natadidiko an'izany. Za tsy minamana anao koa tokony tsy minamana zazakely. Ary zany toetsaigna antsika amin'izao. Marina sa tsy diso? Zany toetsaigna.
namna karter kale ni sola run fam niangkan ya famal kano ni reskem lerek ni famal tem ano flas fa val ranking was tan tu ci zatam reskem kalala donc zan beta be nul ci libre na dizim la za famille mar nul ci libre ar nul na krera vo ci libre na fumba fjer sartum bul je yonam na ndemant ti jire vungen demante tan fendrasan Moses wundri donc zan mis kakayo mis pipio mis raisa karaz na le piandun ko met mbof na nganul bel ce ko tew fateu mis demante ni jour we Moïse alawam tung tno krarno fa tan masing devnu kara itu kap Moses ni de zanu mwal ni pet katew ke masing tanu je li fum of jerse de yer tet zan no fa chisendre man tres te mis kakana und mi tet zan no fa chisendre man tre fa de nis kakana piandund et nis pipia ber fateu mi se de man temp seu zan entre man tre ni fiev chimba fiev trareu ni lala kuchimba lalna mis tolor man nga je wo bulanga je pong savno lu chi pong savno fainde na bera vlang ni tolzat mit misan yuli rati jambat yang fatsari zat misulu tanzan kanowe lalanga no tuis ko te de lauter fiziko te do kundak dem zana ulu tati nul mande mo kra bangat sima vitam jirul no vi mande de satam jirul mi mande oni no de satam jirul pamatunu sitaf jirulu de no mi januna Shenan jov zen le mi januna lavai Jerul fu ni isto ngam pengunan karnot sip jiran demand from Jerul hindrene no yudrai ile wul citiani sako fa mai tanan si sa e fa mai inin sim jiran Kristino fa mi jiran anske ezeno che inin ya dia no pengunan itu ndi vava ke zane to vangat lohana fatsui ravavran na irala ran na pastera ran na penrekta ran fai Jesus ratian nga fifandresa ze to mresa kam kalalana siam famari satria vangan fifandresa nga matra de mitak fifampresa nga mivantan si vunna yeno ze zavtraruze face à face direct ranoty ananga fifandresana matra amin'Andriamanitra mila miresaka mivantana amin'Andriamanitra sady dia miaino n'Andriamanitra tanao so anao ke mitandregny toroteny karan'izany miaino anao zany so mety feoko izy regninao zany ozonao fa Andriamanitra izy magnome révélation anao zany manokatra masom-panahy miasa agnatinao agny donc mba managna an'izay fomba anankiray zay hoe miresaka mivantana sy vonona iaino de raha miresaka amin'Andriamanitra koa mba mianara mba miresaka amin'ny kafaliana de na amin'olo de anao zany zao raha andeha hifampiresaka amin'olo anankiray atoroko anao zany zay mbo atomboy amin'ny zavatra tsara manao na andeha hagnanatra olo ary dianao mba alefa am'le raha tsara de mientagnentagna izy iaino anao de tsy ho sarotra aminazy avy eo na andray na de fa nakianana raha satria efa ndesinao niakatra tsy zany anao vao miditra andragno anao fa ranomaso ndraky egna maso anao fa tsy tombagniako ta bazary magnino tsy tombagny taka ay fa nagnino mafloatra amina nagnino le rapitra nataonao vao mitrotro izy de fa zany rakoragno nambanao fa tsy hainao rakoragno raha misy vao ino fa anao ko nagnanitra anzy anao fa riatany edy satria nindesinao nijotso niaraka taminao izy au lieu de nindesinao niakatra sazonareo raha volagniko zany na fomba firesagna amin'olo na firesagna amina vady na firesagna amin'iza na amina resaka négociation atomboy amin'ny zavatra positif malo fa tsy tonga de hoe vasilogno anao telo andro tsy hinan-kany zany raha regny ary efa natoroko anao igny raha voandro za début de semaine début de la journée tsy fotoagna fitaritaregna amin'olo zany fi olo io mbo miasa aloha amin'ny fiainany mamalala fomba pasteur mba toroteny ndraiky izy kizy e
semaine latsinainy zegny. Oh, sa ino izy aminareo e? Début de la journée mandraindraigny zany. Tsy amin'igny mihitsy ianao andeha hagnako tabaolo. Fomba andraso antoantoandro karaha an'izao zao mbo fa mety. Ro avy zavake dade. Fa tsy hoe izy vao mifao mandraigny igny dia fa andeha anaovanao amin'izay. Dia natoroko antsika koa hoe raha ohatra anao ko magnantso ohatra zany misy olo magnantso anao na antsovinao ny sonné indraiky hitanao indroa i raha igny nitokotoko magnanjany tsy nandramby izy avylay maloha izy. Mety misy raha mampiasy lohany agny na mety variana magnano raha izy na mety misy raha manahirina ananjy. Azonareo fahalalam-pomba daholo zany mba tonga olo te hifandray aminao. Fa agnisan'ny miteraka fahantragna ery avagna amin'ny fotoananao tsy tian'olo hifandraisana intsony mahantra anao zay. Ianao tsy mba misy olo tia korokorana aminao intsony, tsisy olo mba magnome conseil anao intsony, tsisy olo tia hampandroso anao an-tragno intsony, mieritrereta zay fa ça fait partie na fahantragna. Azontsika zany dia mianatra zay gnan-tegna tsikelikely amin'ny andavanandro hoe inona ny tokony ataoko, dia agnisan'ny izy atoroko anao zany alefa mba magnaja olo sady magnaja tegna. Ataovy hoe amen. Aveo mba managna fotoana iarahana, mety miara misakafo, mety miara mitsangatsangana, mety miara mivavaka, tsy haiko miaraka magnano akory, zay zany ny tegna fifandraisana. Misy fotoana tegna mba miaraka nareo. Sahala amin'ny Enoka dia voalazan'ny Baiboly hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra. I Abrahama aozon'ny Baiboly hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra. Mosesy niara nandeha tamin'Andriamanitra. Misy fotoana mila manana fotoana iarahana. Igny le antsona amin'ny teny baiko hoe moment de qualité. Izy io na amin'Andriamanitra raha mila moment de qualité. Tegna niaraka tamin'Andriamanitra anao tagnatina vavaka, tagnatina fiankohofana, tagnatina fiderana, tagnatina fisaintsainana, miaraka mandeha. Tany hoe mandany fotoana miaraka, miresaka, manao zavatra iombonana, satria ny fotoana no mampifandray akaiky kokoa. Fotoana igny tegna mampifandray akaiky kokoa. Za zao nisy tonga nampianatra tamina toeram-piasana anankiray zay dia natoroko anjareo hoe miconto betsaka hoa regny le fanaovana excursion regny. Hitanao karaha ataontsika zao dia hoe mandeha kely tagny amoron-dranomasina. Amintsika izy regny hoe fialamboly, fitsangatsanganana izy sisy fa boly miteny hoe mba miara ozy amizay ory, miara mifaly, satria zay le atao hoe vraie relation. Fa mampalahelo fa ny ankamaroan'olona amizao efa misy problème izy vao magnantsoro. Io tsy mafoy bonjour aminao zany. Io tsy mafoy hoe mbola tsara reka ao. Nambandro paka igny banao diony. Tsisy bonjour, bonne année zany moka fa les sept jours nie tarike zany bonne année neuf courant. Tsy fifandraisana ny agnaran'izany. Nomeko agnarana zany ndray mandeha hoe profite vous zany agnaran'izany. Magnararotra. Magnararotra. Ohatra zao misy téléphone-n'olo tsy magneno mihitsy. Fa tsy fanao misy problème anao vao mampagneno anazy. Misy olo zany tegna tsy antsovinao mihitsy e. Fa kofa misy raha mipika iya Andreas antsovika anagnako numéro-ny, anagnany numéro-ny igny. Dia voasokajy ianao amizay fotoana zay olo mpagnararotra. Enjagnane zany ariavany e. Hoe antegna voasokajy agnatin'olo mpagnararotra. Tepika magnaraka ny fifanajana. Fifanajana. Anao ve mba mahay magnaja olo? Sa izy koa fa mahita olo boribory ko anao fa tsy ajenao.
Sanao kofa mahita olo tsy mitovy karazagna aminao dia efa tsy ajainao. Sanao kofa mahita olo tsy mpivavaka dia efa tsy ajainao. Ataovy fahazarana ny fahaiza-manaja. Efa natoroko antsika teto zany matetika hoe ny toerana zao izy kofa misy fifagnajana, misy voninahitra. Lasa mana voninahitra daholo olo akao satria mifagnaja. Miteraka voninahitra ny fifagnajana. Dia agnatina tokantrano mbo ajaigna ry zanakan-tegna, ajaigna vady, ajaigna zay mety olo raiky trano raiky amin'tegna ao. Satria ny olo tsy ajain'olo avy agnaty tokantrano tsy ho ajain'olo agny ivelany. Izy zany fifagnajana agnaty tokantrano karazana osotra izy, osotra, onction, karazana atmosfera magnaraka. Raha anao misy magnaja avy an-drano ao, zay tany jiaby amboanao avy milagna. Tainy tompony ianao. Fahaiza-manaja. Ajoa ny fahasamihafana. Mety possible tafikoragna amin'olo tsy mitovy finoana aminao anao. Fa mifagnaja. Tsy voatery hiaraka andeha amin'ny raha hinoany agny ianao. Fa anao magnaja anazy. Ary aza manery olona. Tsy terenao io olo io tsy maintsy hagnaja anao. Non. Mianara foagna mba karan'izay, ajaio izy. Raha misy raha inony, ajainao izy amin'ny finoany. Raha misy raha ekeny famarina, ajao izy amin'izay fahamarinana fantany. Fa anao mety manana ninao. Zay manko le atao hoe olo libre. Tsy manana olana amin'izaniza ary tsy magnome olana an'izaniza. Zay ny atao hoe homme libre. Dia mba mianara, mba mampiasa teny mamy. Agnatina fifandraisana mba misy mianatra magnan'izay. Ohatra directeur anao, monsieur le directeur, vous êtes beau oui. Ahoana pasteur, tsy magnana amin'izany izy. Non. Za aloha dia tsy mampagnino anahy mitsy miteny olo hoe beau, belle. Ino mo raha olana amin'izay? Ohatra zany anao zao mbo belle ke. Tsy atao moche ndraika anao. Ary zany manko le olana amintsika amin'ny fahateriterentsagna antsika. Vao miteny olo raiky hoe beau dia efa raha hafa raha agnaty lohanao. Vao miteny olo anankiray anao belle dia efa mandeha tany hafa eritreritranao. Tsy zay. Ary tsy fahotanao za teo ny miteny hoe tsara na ratsy. Tsy fahotana. Kofa ratsy reo dia ataovy ratsy. Karaha le hitako na imbo nandray dia volagna rô mba mahimbo eky rô zalahy teo zany. Dia nanariko izy hitako zany anao za manana olana foagna andragnonareo. Himbon-draha magnan'izay mba randesinao motika. Tsy le fasan'olo. Tainy tompony ianao. Dia indrindra ny miara mivavaka. Ny olo ifandraisanao zany tokony mba miara mba asianao fotoagna iarahanareo mivavaka. Mety andeha ataoko hoe mbola gentilisa be vadinao. Tsy mahalala na hoe tsy mino resaka fivavaka mihitsy. Fa mba tambatambazo hely izy misy fotoagna. Ndao hoe tsika mba hivavaka, mba fininao tagnany. Anao fa magnano anazy. Hoe Jesosy o taio iabany bema. Ka ny minimino toka isana izy. Meo fahendrena izy tompo. Amen. Efa mipitrapitra hely izy. Vavaka anana anao sa. Roy andro aka aloha izy da tsy mahamoaka aloha. Satria nivaly vavakinao. Ianarana karan'izany ery avany fa tsy hoe avela foagna izy amin'ny mahagentilisa anazy. Anao nefa le voalazan'ny Baiboly hoe fanasy ny tany. Fanasy ny tany. Nisy fotoagna zay nandeha namonjy feretan-toro zay. Dia tsy magnombela gôgna rehefa mba mitrao raha pastera. Mba zagny hohony pastera. Pastera ndraiky zalaza senareo metratra. Tsika ine mba mifandraisan-toro ne mba fa hainao ihany. Oye, ndao maloraka tsika zao nongalitra hivavaka daholo. Nagnano mora mitrahany raha foagna io. Niaraka nandongalitra nivavaka za jiaby dia samy mamerina za tsika Jesosy ô. Mamerina. Koa le tsy regniko feo ka zao tsy mahazo ayo. Regninao batra amina jomoka regny Jesosy ô. Resiko anao. Ho tombo sy mpamonjy vita anao fa navita filazantsara. Tsy nampagnino anao take na miaroa aligna anjareo. Zay gnanonjareo agny. Ika anonjareo fo le tanjongonahy zareo nandray an'i Jesosy.
Ary maro be tamin'jareo taty afara zany trotro tamin'jareo mandeha l'église dao. Zay souplesse zay mila nagnanao zany amin'ny fiarahamonina. Ary igny le volaniko antsika hoe le pouvoir d'un roi c'est la capacité à s'adapter. Anao mila mahay misadapte fa tsy hoe za masika be na za manjanyrony be za pastera be malaky maty amin'izany hoe vonin'olona. Tadidiko nisy taona zay nianatra le resaka relation internationale. Ary agnisan'ny teboka anankiray tamin'izany ny système de négociation. Ianao mila mahay négocier amin'olo. Ianao mba mila mianatra manao négociation. Anao mba mila mahay mikoragna amin'olo. De imagineo fa izy ray aman-dreny be ara-panahy. Pastera be zany olo manana ny maizy anazy. Fa izy mihitsy no niteny raha anao zao tafiditra agnatina jomaka. Hoe jomaka mihitsy zany le olo andehananao ko. De reo mety mavita manomboka iso, reo mety mandrava, reo mety magnanjany hono, magnanty, magnandry. Ataovy pare agnaty posinao ko izy sigara-pakereky. Magnino zaho? Atao pare agnaty posiny sigara-pakereky. De vao mitrotro amin'ireny de tenenao tu veux fumer? Satria zany amina jomaka hony anazy ko magnome raha tiany de tiany anao zay. De karanjany koa na de anao mandeha amin'ny tany misy dahalo regny ohatra fantanao misy dahalo tany eo de fa mitondra azy foagna sira. Iznao mitondra sira, mitondra cigarette. Tamin'izany tadidiko tsara zay mitady vato agnaty ala be. De avy zareo vaka. De amianao sira, tiro sira. De fihavanagna be igny aminjareo. Ty zareo zany possible mangalatra omby agnaty ala agny tsisy sira. De sira namianao nazy igny tsakitsakinazy. De anao zany possible seko faty tamin'ny lera fa nous les souplesse non lava velo. Zay nagnomezan'i Jesosy an'le fagnoharagna hoe endre tahaka ny menarana. Sonareo? Endre tahaka ny menarana. Hitanao David andray andro mbora pare tsy vonin'olo nagnano sary mahola. David mpanjaka agnaty baiboly koa zany. Sary adalaka rale olo. De ozin'olo jiaby ndraiky izôvo olo mahola io. Anao edy raha magnatsaka tsy efa anao edy. De ndraindray anao mety tafiaraka amin'olo tsy mihinagna malo de mbô tsy mihinagna koa ny tegna fa endrena zao zay. Za ndesagna trombanareo aniko sinitra malimbanda. Yasy raha ako anareo da fady agnaby raha io. Fa ianao zao tsy mihinana kisoa mba ajao kely tsy fihinana kisoa anazy. Fahaizana mifandray daholo zany. Tainy Jesosy anenao. Tain'Andriamanitra anao io. Arengany mba andagna zay fomba fijery zay tsy problème ry avagna raha magnano raha magnanjany ate. Hafa ndraiky izy nampidirinao mbavanao. Azonao? Fa nataonao fiarovana. Nataonao ambolegna fifandraisana. Satria magnino tsy magnino moa zare tsy ela velo. Ia. Zay mahery tsy motina. Ia. Tsy ela velo. Na mba mahery anao fa tsy mba mahery raha tokony ataonao tsy ela velo. Tainy tompony anao. De magnotany moramora olo akaikinao nisy raha mba azonao raha nivolan'ny pastera hoe. Ndao tsika hitsangana rehefa afaka. Samy mba mivavaka manomboka androany ataovy hoe Jesosy io te hifandray aminao za. Te hanagna fifandraisagna tsara aminao za. Te ampitombony zany fifandraisagna zany aminao za de mampianary koa za mba hifandray amin'ny mpiarabelona amina. Asandrato mivavaka atsika. Misaotra tompony amin'ny fafahany nianatra mankasitraka ny amin'izany afatra ho izany. Dera sy mankalaza anao zay ny amin'ny famondram-ponao teo amin'ny fiainanay. Mankasitraka ihany koa dada malala ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahamarinanao, ny amin'ny fahasoavany, ny amin'ny hery, ny amin'ny tolotsaina, ny amin'ny fahaiza-manao, indrindra tompo fa ny fitahiana avy aminao.